Road accident ki ong lampen. Karbi Anglong angkang 144 CRPC kibi. Karbi Anglong Autonomous Council Emroton Terna Quarter along ni Thoma Praman Yoga Seke Paman. Students and Youth Council Pensari Hutti along Area Council aro keseng. Karbi prime time along pen delivery trophy kadokawe phanta kardom pajiriklo nambior tang pen archuik tha akele road accident ki ong alam pen Karbi Anglong angkang 144 CRPC kibi helmet kachikup ki abang phubang phiatuk petrol thailong lelo. Karbi Anglong District Magistrate mate Deputy Commissioner Akimi Mridul Kumar Mahanta pen therini phai truck CRni Karbi Anglong 144 CRPC alam toy mate order padosi helmet mate phutup chikup ke pin pen bike scooty motorcycle kevek mate pangplong longli license alawe pin pen badu munita gari motor vek longli lapen phutup chikup ke pin pen petrol pump long petrol ta thai longli pusi lam toya lolong kham khe pado la solam toya phan karkana bang pho bang phia phan IPC ateng inside chiputa lam toy long pachata. Karbi Anglong Autonomous Council Emroton Terona Quarter along Therini Pai Por ni pen Pini ni Pai Troxiania ni Thoma Farman Yoga Seke Kipawan Pon Biota Kadni Salong Biota Nangli ni Thoma Farman Yoga Seke Kipaman Pon along Yoga Thanbang Vishnu Prakash Ahin Pensi Than Pon lo EM Raten Terona Quarter along Adap Dap Apor Yoga Seke Kipi Padopon Labangso Yoga Seke along EM Teron Ahemasor Atum Lapen Penan Bang Phubang Phiatum Chetodun Pini seke ke pajut arni mesen pensi seke ki pi pachun ponlo pusi birta ribdun long. Differong supi therini fight truck aning with diffu member hostel adung ke do Panasonic kulat lapet shift bari Shiva Mandir along kanghukilo birta card news channel along birta nangli. Panasonic akulat ahem pho Ashok Gupta phan card news saphrang kya tumpen car judam hut nang kachathan na teng pulote kato kowe lak camera hini pen lak camera pho an hormuke na hok lupusi nang chathan dun lapen labangso kanghuwa bage kobarne kulat along shutter hai hui kaslam vera munitsi labangso sai ke claim thekji anut kapre amunit ke thek the putha alang lipen nang than dun la so puthak alang lipen administration aphanta sodak pen ke hang pado athema laposon kanghu difurong supialo aphong lo setame inut bag kanghuwa phanta police atum nep thek the putha alang lipen ning je amar townot ekidin continuous ghotona hoy ahi ase আজি আপনি সাব কোনো এটা দোকানী মোবাইল দোকানীয়ে সেফ প্রত্যেকবার মই এফআইআর দিয়েছো কিন্তু কোনো এটা মানে সিদ্ধান্ত উলোৱা নাই এডমিনিষ্ট্রেশনে অলপ হেখিনি গুৰুত্ব দিও কিউকি এইটো মোৰ দোকানৰ প্ৰায় আমি থ্ৰুআউট দ্য মাৰ্কেটত হেখিনি চলি আছে Anparta halapu shift bari Shiva Mandir along ta donation box atala theng dagamat taka to anta pon et pusi mondir ke hona tumpen pherang yakno pachini dun Normalam sopor phanthine pharman biota moy tamanik sina আপুনি বৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ওয়াটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ওয়াটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব कांच वाटर और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi ahiring tangrak anlo ong dunga tuma pran kedam ta du uta haibo nonjong itong geham bich kimji phansi ji tham bomlo nong ki pray to duklo nilita hemgimi kim bomlo sita lahe alamen asapta nili mathate athema nili hemalon extra kipidundo athe nili hemgi kimalonge tata discount sd bar pensi kimponlo Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Pon lo. La si Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selam Pontang lo. La sinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesri alang hiti kulat along long pon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang Teso alang, kecho ajam tu, tharmit aduk, telua kreng, chitro dola, ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu long pon ikji.
Dihanamo people thought beer talong bangtulo. Students and Youth Council Bokotan District Coordination Council Lapen Central Working Council Atum Sarihuti Area Council Aro Theruni Pai Troxy Arni Keseng Dama Birta Kat News Apherangki Bokotan Pen Birta Nang Pali. Student and Youth Council Bokojan District Coordination Council Lapen Student and Youth Council Central Working Council Atum Kaipolangso Alangsun Along Damsi Student and Youth Council Sarihuti Area Council Aro Keseng Bokojan District Coordination Council Pen President Waisong Terang, Lapen Secretary Suresh Tokbiatum Chetongdun, Lapen Central Working Council Pen President Harlongbi Kathar, AGS Longsar Phangcho, Lapen Finance Secretary Jirjar Kathar Atum Chetongdun. Number 9 Amreng Constituency Arlo non-theory pochikluk kilut anta school ahem lokithan amang munchir hepe nadim ta dolang bangso ronglong school kidun thek ausomardo bonsitame lusunita rong arjot likat kang plong asonsi arni kepathon se theklong Lahenlo Opilangso LP School Opilangso laki 110 km inkoyan duji kahilo keng pen kevek tangji Opilangso hawar sorkari gangbura bangke thomla pen sarbang inkoy rongarat phanpanongsi LP School ihumbetta bipondo laki kidamtang 1963 aning kansi sorkar denglo lapon aning kanang bongbangso school thireng jeng sitame pado bomlo bon sitame pining 2018 aning kana bangke non anta thanbang nang kitoy tedela jok lo thanbang avidetlo Education Department pen non malong along tina school along ta thanbang atuma phan lokapathan pen ke pasikdo bonsitame bangso sekolah phan ke kosontong kilang ke pangkri velune ke manghume me binong government ke deng pon la bangso school 1963 upilangso LP school 1963 si deng pon lo la bangso school non ansitame la dak ka develop pon la thang da walang sarkar atum wang piglo dam piglo sitame la bangso school phan pa develop pon we kamang hume me alama kan halo je la bangso school ongsi aning kan wang mate la Akit hituman kilik konsil kilik punon mate MP kilik punon MLA kilik punon dake CR center lo labangso center number ke 209 labangso 209 labangso center la upilangso LP school si dolo labangso ladak pen ko anamun phane kapet hidontang sta ko anamun phane EM ke badontang MLA ke badontang MP ke badontang ladak arada tum bhut jogdon pen sta mela bangso arada aphan kamat hapon mate kilang pon non anta thek pon long lelang ladak non kedubom sarkar long pulutang te MSC rinaterang pilo la pela bangso franke ilising tipilo ilising tipia franke George Miliklo la posonsi la bangso a constituency a 9 nong amring constituency arat atum pe haipon bola pela bangso rong tum sitame a phongtes tame kiligolong bhut pidun pen pe jogdon pen pe haidun bomlo non la bangso school along e kethan bang Lahore Singh terang kedamtang aning kana hot 31 December si retirement and no labangso retirement and that pin na fit labangso school on government menang ke toy non anta welang rina terang pista me pudam de alang lijong se haidar lo plutang te la sona school aweda ji na hokda thanbang lile noka thanbang awe la pen ke development na hokda kilile la pusona school na hokda aweda ji pusi alang li lam chak chi chak pon la pen ke kadog we arat phada lang ni halang sut pupon je kacharli amu hello rar kaching thur ka prang cheng asayang ding uporsi nili ke klem cheng ke school amu khawang develop nangi pusalang lilang chak chak pon setame non an chikluyanar kep social BJP sarkar Karbi along ke dostame lason labang sorong pharmang ke kamat hapon thangta welang nili long non cherabom hundor singkro la penili ladak nang ka humrit pan ke theklong ateng bangke non an setame la rinaterang pista me ladak RJ mubang same lang tong statum theklong lelang an same Lahore Singh terang retirement and that fit ladak komasilo than bom la nono matke la Lahore Singh terang retire that pen apige anut kaprek atichar ladak la ana tokaju pusta non suliboya commentum local MSC lo rinaterang pichita la hello nagapathai hadak thanbang nagatoy puta nilitum theklong lela amasinon hala ek na 31 December pen non anabanga school masipo an krim sim bomlo bomlo usumartum ke usumartum rong ruju chona lo thang ta abudi chini ne dalo mane thanbang wedalo pere bang wedalo Karbi Prime Time Birta Bangkela Pasikang Ton Poniklo Domi Thakmi Kurang 2